بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe, yetti allahu tabaraka wa taala taguɗo en o suɓani en ko ɓuri moƴƴude e tagu. o wi fi ahsani taqwimin. en weltanike mo kanko joma tabaraka wa taala waɗɗo en julɓe, suɓani en diina islam wonugol diina meɗen. o wi kanko allahu tabaraka wa taala inna dina inda allahi lislam waman yabtagi gayra alislami dinan falan yuqbala minh wa huwa fi lakhirati min alkhasirin. en yettimo kanko joma tabaraka wa taala e oɗo nema neminede islam nde kanko allah o wi qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajmaun. en yettimo kanko tabaraka wa taala nemin ɗo en lewru sumaye ka nder dina meɗen. o wi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. en weltanike mo kanko tabaraka wa taala e ɗi nemaji timmuɗi ɗi o nemini en, ɗi huɓata hunduko, ɗi wawata ko limede ha ɗi timma. allah wi wa in tauddu nicmata allahi la tuhsuha. on wawata moɓude nemaji allah ɗin, on wawata huɓidade ɗi, andugol ittiri majje e ɗuɗugol majje e moɗon. ɓawo ɗum musidɓe julɓe tedduɓe, en juuli e nelaɗo alayhi salatu wassalam, nelaɗo makuɗo man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi biha ashra. kala juuluɗo e ande wotere allah juulay e makko laabi 10. allahu joma tabaraka wa taala nemini en nema mawnuɗo mo tawi anda on ɗon, si wona neɗɗo wonɗo e makko tabiti e makko, o qirriti on nema. ɓawo ɗum musidɓe julɓe tedduɓe, woɓɓe no salmina ɗo hiɓe lando ko honde say woni suumaye, haray en andali taw ko honde say woni suumaye. ko waɗi noon lewru ndun daraki taw, ko si lewru ndun darike innen ko hande janngo woni suumaye. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa atimmu sha'ban 30. ko ɗum ɗo nelaɗo wiye hoore sabu yiyede lewru ndun, huntoro ɗon sabu yiyede lewru ndun. si tawi noon niɓɓitani on ma ɗum waɗi duule, on yiyali, timmine 30 sabburu sumaye. joni noon hande toɓɓere komi faala yewdude kon fi mum, mi yafoto no jalɓi seeɗa, guite an ɗen no mari probléme gokkun, kamɓe woni ɗon ko dow nanguel no fewtilan, ko ɗum waɗi si vitrowal ngal no jalɓi. ɗa yaafini ko haɗi mi itta ko guite ɗen no wullude seeɗa, ko ɗum waɗi mi ittali linetiwal ngal. honno wiyete komi faala yewtude fi muɗum ko fi naafilo ngon. mi addino vidéo nde ñande
fi ko yowodiri e humere nden ko honno humirte mi yewti ɗum ɗon on tigi yo yiltitoto e on vidéo an ɗon wano cippiɗo wano hanki jemma na ma hecci hanki bimbi goɗɗum e mum hecci hanki kikiɗe ma hanki bimbi goɗɗum e mum vidéo woɗɗaki e haray kadi komi ɗo emi yewtude fi nafilongol lam faala innude haray mi jonna e jama on auditeur ɓe ɓen tan e mi aroyay e nder suuma e on temps en temps si Allah jaɓi no mi heɓiri tan wo par ce que meɗen wadde compagnie ni hara ko liqa maftuh hara ko dambugal udditingal hara ko porte ouvert faalaɗo natude lando o hara o waway landade si tawi on tigi winda e leyɗo o si tawi on tigi noone no wawata faalirte landagol wo hara on tigi wawa landade question si tawi woni Allah subahanahu wa taala no waɗi hiɗen andi e jaaboto par ce que no ara wondeji goo piiji goo ara urgence ɗi yana e nder suuma e on ɗon tawa on tigi wawali huɓindade ɗi o wawali andude solution majji si mi ari on tigi no wawi windude ley o lando ma ɗum o tawa yalanka messenger ma ɗum ko ɓurani o e noone no faalirte landorde masala dina on noon si tawi Allah no andi ni en jaaboɗen e haray fina filongo wana ɗum ɗo noon kadi komi yewti ɗo fi affaire landagol ngol fi wano muhadaraji ko fewndo kami woni e wadde ɗon masala waɗi noon ko heddi kon haray karamokoɓe buyno nder ga ka page ɗon wawoɓe jaabade landal ngal anka wona yo on tigi innu koma hara ko min tun jaabi si tawi woni o yahay ka messenger karamokoɓe buyno toon jaabotoɓe lande ɗen si tawi noon ko kaduma ɗo haralan wadde yewtere nden on tino wawi windude ley ɗo ma no faalira on tuma landorde o inchallahu taala e haray yewtere komi faala yewtude kon ko fi nafilo ngon kon ɗum waɗi simi faala yewtude fi nafilo ngon ko ɓay haray fi affaire nafilo ngon hino anda on tigi koye motoɗo yaha ka juulirde o naafida e jama wonɓe toon ɓen ko ɗum ɗo woni ko anda ko kono noon hande alhaali on no change alhaali on no woodi e noone goo on woni on noone mo tawde en woni e état mo tawata nawnare sakitike ha tawata e gouvernement ji ɗin e leyɗele ɗen haɗi yimɓe ɓen yaltugol ka yaasi en wawata tumbodirde ka wowɗen tumbodirde ton immorde juulirɗen jane juulen ɓaawo yimɓe hunjiɓe qur'ana jentoɗen qur'ana e ittoɗen loko qur'ana donc ɗum ɗon no woni saabu piiji boy hino ɓitti woɓɓe goo ko honno ɓe duwa nafirde ka nder suudu haray naafilo ngon ara nun ɗum hino sella ka neɗɗanke o naafa kanko tun hara o ala e naafidude hay e gooto hara ko kanko tun woni e naafude hino sella ɗum woni e suumaye woni wona e suumaye ko waɗi noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe naafayno jemma inna rabbaka yalamu annaka taqumu adna min thuluthay lleyli wa nisfahu wa thuluthahu wa taifatu min alladina maak wallahu yuqaddiru lleyla wannahar idan on tigi no wawi naafude kanko tun allah wi tatajafa junubuhum anil madaji no immo ɓecce maɓɓe ɗen immo e danɗe ɗen fi naafugol honde say jemma idan haray on tigi no wawi naafude kanko tun no sella kadi ka o naafida e ɓeygu makko si tawi ko kamɓe ɗiɗo tun woni ka suudu ɗon wono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makiri noon allah yurmama gorko tabowo o fina e jemma o findina ɓeygu makko kamɓe ɗiɗo ɓe naafida allah yurmama sonnajo tawowo o fina e jemma o findina mawdi makko ɓe naafida idan no wawi ko kamɓe ɗiɗo tun ɓe naafa itawi kamɓe ɗiɗo tun woni ɗon wano woniri noon hino sella yimɓe wonɓe ɓen ka nder suudu misal gorko on e ɓeygu makko e ɓiɓɓe makko ɓen e neeteɓe makko e miñiraɓe makko kamɓe wonɓe e nder ndun suudu ɗon on e on chambre e salon e on chambre ɗiɗi e salon e on chambre tati e salon e on
nden huɓeere e on étage ɗon kamɓe wonɓe ɗon ɓen tun heɓe wawi moɓodirde ɓe naafa ɗon e salon ngo no sella. Sabu tawde e zamanu ko naafilo ngon waɗata hari yimɓe ɓen goto kala naafa e ka mum kañum e ɓeygure muɗum nden. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam addi ɓe ka juulirde, noddi ɓe ka juulirde, ɓe ari ɓe naafi ɗon nde ñande, ɓe naafiti ɗon ɗimmu. ñande tati nelaɗo arali, nelaɗo arali few. Sahabaɓe woni ka juulirde ɗon ha subaka heewi. Rasul ari ɓe julni ɓe subaka, ɓeyni mi yi ko waɗɗon kon jemma. Honno woni fandare nelaɗo nden ko ɓe yi ko sahaba ɓen ari kon hino lerɗi, hino hittini, hino himmani, hino faala finafugol ngol. Ɓe ari ka juulirde ha heewi, ɓe jooɗi, ɓe yaali nelaɗo. Ko ɗum ɗon nelaɗo fandi ɗon, mi yi ko waɗɗon kon jemma. Jon noon nelaɗo maaki ko honɗum waɗi mi yaltali mi ari finafingol on mi hulu wota farle e dow moɗon ronkoyon townude. Nelaɗo sa sallam no yiɗani mofte mum ɗen kala ko wiyete ko newende. ko ɗum waɗi nene Aisha radiyallahu anha ɓe maaki ma khuyyira rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman. ɓe maaki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam suɓindinaka piiji ɗiɗi, sina ɓe ƴetti ko ɓuri hoyude kon, ko ɓuri jasude kon, ko ɓuri newade kon, fodde kon ko ɓe ƴetti ɗon kon laataki bakkatu. idan nelaɗo no yiɗani en piiji newiɗi ɗin, ko noon kadi Allah yiɗirani en piiji newiɗi ɗi. yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra. Allah no yiɗani on ko newi kon, o yiɗana on sattede. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki addinu yusrun walan yushadda dina ahadun illa galabahu. dina kanko newi ka, poɗodirta e makka goɗɗo si wona dina kan foloyaymo. a ƴigota ko goɗɗum ƴigora doole, sikka a waway gaynude ɗum e nder dina kan, gayniroya ɗum no sikkirɗano. ko seeɗa seeɗa yarata ha wawa wadde piiji ɓurɗi ɗuɗude ɗin. amma noon innugol a haɓɓitoto ƴigoɗa foppo nde wotere, a yahoyay seeɗa ɗi tu rowtiroɗa fof kadi. donc haray on tuma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ko honɗum haade mi yalta mi hulu wota farle e dow mum hara on townoyda. donc ɓe yaltali continue noon tawi yimɓe ɓen juulay ka suudu goto kala juuliday e ɓeygure mum nden. ko noon yaari noon ko noon yaari ha feƴƴi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, feƴƴi e seydina aboubacre ne siddiq radiallahu anhu. ɗum ɗo fof yimɓe ɓen no naafude ka cuuɗi mum, goto kala no naafidude e ɓeygure mum nden ka suudu. ɓay aroyi e zamanu seydina omar bnul khattabi radiallahu anhu, o moɓidiri jama on, o moɓidiri jama on e yimɓe hunjiɓe qur'ana ɓe, bi mana o hikkina hunjiɗo qur'ana yeeso, o innayo jama on juulu ɓawo on ɗon. yaari noon o ara noon o jinda hakkudeji maɓɓe, o wiya ni'matil bid'a hadihi. ɓe mba bid'a labaɗo waɗi ɗo. kono woni on bid'a ko seydina omar bnul khattabi radiallahu anhu faandi. ɓalan andi o hadith yimɓe ayɓe dina ɓen, añuɓe sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam, ɓe ƴetti o hadith ɗo ɓe firli simo,
ɓe yahi ɓe inni seydna omar bun il khattabi kañum kadi waɗi bida. ɗum no harmi ko konngol harmugol e kadi ko yaltinaygol islam non. si on tigi wowli ɗum ma o fiɓi ɗum ka ɓernde makko. ko konngol harmugol non wowlugol ɗum wondema seydna omar bun il khattabi waɗi bida ka nder islam, ko yaltinaygol kadi kal islam, par ce que haray a tukki sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam. e hino ko seydna omar bun il khattabi radiallahu anhu fandi kon kalimatu bida on, konngol bida ngol hingol ara ka luga hara ko heyɗintingol hunde, heyɗintingol hunde ngol ara ka luga hara ko heyɗintingol hunde. joni noon seydna omar bun il khattabi radiallahu anhu hino andi nelaɗo mooɓino sahabaɓe ɓen ko julniɓe ka juulirde. joni noon kono dartino tawimo kala juulay ka suudu mum, ha nelaɗo sallallah alayhi wa sallam filla e maɓɓe. nene aicha radiallahu anha filli ɓe maaki laatino si hewtino ka sappo sakkitore suumaye nelaɗo sa sallam immotono ɓe findina ɓe nguure maɓɓe nden ɓe daɗito ɓe naafana Allah. donc joni noon nelaɗo sa sallam julni sahaba ɓen ka juulirde, kono après ɓe acciti ɓe kontinali fii tun sabu tawde hiɓe huuli wo tafarle e sahabaɓe, tafarle e meɗen. ari e seydna aboubacre ne siddiqe duuɓi ɗiɗi e lebbi sappo ma ɗum ko waywano muɗum jeɗɗi ma sappo kon woniri noon kadi yimɓe ɓen goto kala no juulude ka mum kañum e ɓe nguure mon nden. aroy e zamanu seydna omar bun il khattabi joni feƴƴino ka inneteno joni farlete yimɓe ɓen, ɓaysi farleteno yimɓe ɓen ko kanelaɗo to farleteno yimɓe ɓen, sabu on tumari wawi on no jippade, qur'an on no arde yamiroje ɗen e haɗoje ɗen lannali jippagol. joni ko fewndo on tuma si tawi woni farleteno e hoore gonɗinɓe ɓen. joni noon feƴƴi e nelaɗo kamɓe seydna oumaru seydna jibril jippotako e maɓɓe, wahayu arata e maɓɓe wi'e waɗu ɗum ɗo dagike hande ko daganoki hanki, ma ɗum acci e ɗum ɗo harmi hande ko dagino hanki. donc kamɓe ɓe tanƴinaki ɗum no ari hande kadi. joni on ɗon udur on ganto ɗon fii wota yimɓe ɓen farle e dow muɗum ko ɓe townata feƴƴino e zamanu nela. donc ari e zamanu seydna oumar bun il khattabi radiallahu anhu o wurniti ɗum ɗon. ka zamanu seydina aboubacry he jaali gereji ɗin tayno tiiɗi awa kadi feƴƴaali e juuɗe makko sina suumayeje ɗiɗi, tawi hiɓe udditude nokkeli buy jihadiji ɗin no tiiɗi, hareji ɗin ɗuuɗi hakkunde julɓe ɓen e heferaɓe ɓen ka udditugol. donc kanko o neɓaali kalamu ko duuɓi ɗiɗi e lebbi wano jeɗɗima sappo hakkunde ɗon o wonno o faati. ka seydina oumar noon kanko o wonno duuɓi sappo e lebbi fawɗi. donc kanko hino woodi na wonno o wawira wurnitirde ɗum ɗon, o wurniti noon e on sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam fii juulugol jama on ka juulirde naafilo. donc no selli hino dagi hino tabiti wona bida, kono seydna omar bun il khattabi wolu ɗum ɗon komin nahiyati luga, ka sengo luga o woliri ɗum ɗon. arabu ɓen ko kamɓe jeeyi haala kan ɓe fijirira e kano ɓe faalira bo wano yiltidirirten ɗo pular no faalira ɗe wo naɓiren misal ngal ɗo wurtiren ngal ɗo artiriren ngal ɗo ko enen jeeyi haala kan koye yani en tagama e makka. donc kala no faalira ɗen hiɗe yiltidirirde ɗengal ngal ko noon woniri kamɓe kayno ɓe faalirano wo ɓe yiltidirirayno ɗengal ngal ɗum ɗon wona ko hawni noon. amma wiigol si tawi hari naafilo ngon hino tabiti juulugol jama ka juulirde no tabiti, hadith on no woodi seydna abdoulah ibne omar radiallahu anhu filli hadith on himo tabiti. donc seydna omar bun il khattabi radiallahu anhu o mooɓi jama on e dow hunjiɓe qur'ana ɓen ɗon julna ɓe. haray dottude ɗum ino sella neɗɗanke on ka juula ka juulirde naafiilo jama
hino sella kadi ka on tigi juula ka suudu mum kañum e ɓeygure muɗum nden wono addirɗe ndi exemple ji ɗa e ɗi dalilaji ɗano kono mi faala wiide wota goɗɗo yangu hoore mum e mapagol e posugol question ji sowno e saayi ene oustaz en ene cheikh ene oustaz alaji en ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ene joni juulirɗe ɗen fermama hi ko onno noon naafilo ngon ya ahitta tampintino fiiɗo naafilo ngon no newi agay ni haala wiɗa ko naafiilo jakana ko farli ko naafeteɗo hay joni waɓutuji farilla ɗi tawayno hiɗa duwaɗi juulude ka juulirde ɗin wiyama na ya juuloy ton juulu ka suuduma sabu état on no woniri noon fewndo ɗo alhaali on no fewndori noon fewndo ɗo situation on no fewndori noon fewndo ɗo wiyaɗa ya juulu ka suuduma waɓutu farilla ko tawayno ko ka juulirde duwaɗa juuloy joni noon si tawi woni a wiyama waɓutu farilla ya juulu ka juulirde a wiyama ya juulu ka juulirde ami waɓutu farilla a wiyama ya juulu ka juulirde alhaali nawnare nden hewti a wiyama ya juulu ka suudu ɗum ɗo ko waɓutu farilla koko farlima par ce que no farli julɗo on fof no waɗɗimo yawgol ka juulirde juuloya waɓutu farilla o joni noon alhaali nawnare nden hewti sakkike may juuloygol ka juulirde a wiyama ya juulu ka suudu sallu fi buyutikum juule ka cuuɗi mon sallu fi rihalikum sallu ala rihal ɗum ɗo ari koyon juulu ka wonɗon ɗon joni kon no sikkuɗa naafilo ngon kon ɗum wonɗa mapade hannde kadi lanɗo ma naafilo ngon ene makka udditi ene juulirde makka nden udditi madina kay udditi ene ɓe fuɗɗike naafude toon ka ɓe fuɗɗaki ene ɓe naafay ka ɓe naafata yahita yango fi ɗum juulirɗe fermanoma neeɓi julde farilla no wiya ya juulu ka suudu tawi hiɗa juulude ka suudu kon ɗum hatta naafilo ngon juula ka suudu kon ɗum mapimma e ɗum ma pofi ɗum juulu ka suudu an e ɓeygure ma wonde ɗon ɓe jon noon hihi ko honno mi duwa naafirde no duwaɗa naafirde ko darɗe ɗiɗi salmina 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 ha karonkuɗo wo daroɗon ɗon dottaka ko ɓuri fandude kon e naafilo ngon ko darɗe ɗiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki salatu leyli mathna mathna julde jemma ko ɗiɗi ɗiɗi ko ɓuri fanɗude kon e julde naafilo ko darɗe ɗiɗi nelaɗo make salatu leyli mathna mathna julde jemma ko ɗiɗi ɗiɗi sa juuli ɗiɗi tawi ko ɗen ɗon gaynata tawa e salminde ɗon sina ɗum watta ɗiɗi siɗa wawi kadi ɓeydude watta ɗiɗi kadi siɗa wawi ɓeydude watta kadi ɗiɗi siɗa wawi ɓeydude watta kadi ɗiɗi ko noon noon wonɗa e yaade juula ɗiɗi salmina juula ɗiɗi salmina juula ɗiɗi salmina ko ni nafirta ha fewndo ka ronkuɗa wo waɗa ɗon chafe witrima wono hadith nene aicha radiallahu anha ardi noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feƴƴinaali e julde maɓɓe naafilo darɗe 6 woni koye suuma e woni wona e suuma e ɓe feƴƴinaali darɗe 6 ɗen watte noon safe witiri on kono ɓe maaki wota lando ko ha honto ɗen darɗe juuti ɗe laba wala tasal an tulihinna wa husnihinna yaka yose wiyama en juuluɗo enen darɗe 6 en wawata timbude sifa ko nelaɗo sa sallama juulayno ɓe juuli darɗe ɓe ƴetti fatiha ɓe jangi ɓe gayni ɓe jangi surtul bagara ngol lanni ɓe jangi surtul almurana ɓe lanni ɓe jangi surtul nisae cortiji 3 no jokkodiri e darde wotere ɓe yahali ruku taw
joni noon ko ni woni continuirde nder darɗe jarate enen en tenayi ɗum o metti fi kono noon ko honnum mi faala yewtude ɗon lam faala yon faamu ɗon toɓɓere woota dambugal juulugol ɓuri darɗe jeetati ɗen ino udditi mana ko ɓuri fanɗude kon ka naafilo julde jemma ko darɗe ɗiɗi kono fi rasul sa sallam juuli darɗe jeetati ɗum hollaali wondema an a wawata ɓeydugo bal hiɗa wawi ɓeydude no yaha ha nogay bal no yaha ha capantate jeego ɗo fof no joli e konnguɗi karamokoɓe ɗawa julde ɗiɗi watta kadi ɗiɗi watta kadi ɗiɗi watta kadi ɗiɗi watta kadi ɗiɗi ha timmoya nogay mana salminagoji 10 ma ha timmoya capantate jeego salminagoji 10 ɗum fof hiɗa wawi wadde ko heddi koye état ma on an eɓe wonɗa e julidude ɓe ko ha hon to cellal ma ngal woni ko ha hon to hattinɗa wawde juulugol ngol e ko ha hon to hattini ɓe wonɓe ɓaawo maɗa ko ɗon darata état on ɗaba ɗon peesa ɗon ha anda yeru ɗum ɗo jama on tenayi koɓe ɗum ɗo ɓe tenata ko ɗum waɗi nelaɗo maki yassiru wala to assiru newine ta on sattinye on ɓe inni kadi e mooɓu jama on wota en saaku jama on donc wona ya wiu obligatoire ko hunde kaari tun misal na yo goɗɗo ar wi'a naafilo ngon ko darɗe 7 pet na yo feƴƴu ɗon goto yetakima ɗum ɗon na yo feƴƴu ɗon a wawi feƴƴude ɗum hara ala probléme kadi waɗino ka yimɓe moƴƴuɓe seydna abdoulahi seydna oumar bun abdoul asis en waɗino e zamanu maɓɓe dan ɗum na hunde hawnide noon na ya wi obligatoire ko ma darɗe 7 ɗen pet sa wi ko ɗen darɗe 7 pet ene a waɗirayɗe noon nelaɗo waɗiraynoɗe noon metti fi kadi e faamen ɗo goɗɗo himo duwa ƴettude ko tata kon o townayi en jangi hadith on nelaɗo sa sallam maki inna hadha dina yusrun walan yushadda dina ahadun illa galabahu ko anduɗa kon a townata ta ƴettu ko townata kon ƴettir ɗum ɗon doy yaha naafilon on mawɓo ɓe guure ma nde ndaron ko tata ɗum ɗo wata on tampinde ƴetton ɗum ɗon naafiron noon waɗon darɗe 4 darɗe 6 darɗe 7 janga ko hawri ko tata yangata ɓeeɗa si on yeehi seeɗa on tawi on fof on ronki on wawi fowtade joɗɗon ɗo waɗo yewtere islam seeɗa hayso ko 5 minutes 10 minutes 20 minutes immo ɗon kadi yahon kadi seeɗa fowtoɗon seeɗa yewton ɗon kadi konnguɗi ɗiɗi Qur'an andintinaɓe qala llahu qala rasul andintinaɓe important ramadan o immo ɗon kadi waɗon kadi 2 ma 4 fowto ɗon kadi waɗon safewitiri si tawi juutanayɓe no woodi woɓɓe goo hara ɓe wawata hara juutanayɓe ɗum ɗon hara ko ɓe waɗu randomly ɓe gayna mana koye si fuɗɗama koye ɓe yew han ɓe gayna kisa ɓe fowtonde wotere ɗum ɗon kadi ɗo wawi darde jangga ko hawri yaha 2 salmina yaha 2 salmina yaha 2 salmina yaha 2 salmina kayɓuɗa 7 o waɗa ɗon safewitiri fowtina jamanu ɗum kadi no wawi newade ɗum ɗo suuba ala e mum sattede ala e mum kono si an a ƴetti a haɓɓitike ko ɗum ɗo tun an ko ɗum ɗo tun koko annduɗa kon tun ma koko wutunoɗa ɗa kon tun a sikkay ɗi a heddiɗi ala ay a falji ma ɗum ƴetta ɗum ɗon ha gasa fiɓa ɗum ɗon ko fiɓuɗa kon ɗon na probléme kono wona ya yahu ataka ɓeeɗa kadi ɓeeɗa ko honnum waɗirta ɗum alandaka ɗum kullum yamalu ala shakilatihi koto kala e mon no gollude golle mum terto oya kam woni ɗon oɗa simo towni 9 yo jokku ɗon oyaɗa si towni 56 yo jokku ɗon an si ko 7 townata jokku ɗon kono ta ata ko oɗa accutu goto kala yarano no famiri noon madama ɗiɗo fo hino tabiti e bindi accu jama on yara e niveau moɓe wawata yaade on ka ɗo dina no yaaji no newi ko ɗum waɗi konnguɗi karama ko ɓen ɗuuɗi
e muɗum ko fi ha sa heɓi ɗum ɗa wonde a heɓay ɗum ɗa wonde si oɗa heɓi ɗum ɗa an a heɓi ɗum ɗa on fof on heɓi moƴƴere nden ko waɗi ɓe karamakoɓe ɗo fof yewta si wona hunde nden harano mahi e dalilu ɗum ta ata ko hay goto annay woɓɓe no yaha ɗo ɓe nafoya ɗo eŋa kuy ɓe arta hara woɓɓe gono nafude ɓe nayi ɓeɗa no yoɓude dargal e musidɗo accu a anda ɓeɗo ko woni julde kon e an ko wonɗa e julde kon ko honɗum e mo on Allah jaɓi a anda accu jalgitugol ɓeeɗa ko anduɗa a juuloyi est ce que Allah jaɓi ɗum koye makko kanko woni donc neɗɗo on fewnduɗo o situation fewndiɗo ɗo mo wawi nafude ka suudu o taw on wiw obligatoire mana fo yon ka juulirɗe dey ko waɗi noon sharia on no waɗi fewndo ɗo yo jama on wonu ka cuuɗi si gouvernement mon on waɗi sharia yon wonu ka cuuɗi hay wagu to farillata on juuloy ka juulirde wota goɗɗo insistuɗon nde innugol wondema ɓa ko suumaye ni min mi memoyay ka juulirde hay si ɓe waray lan haray mi maayi koye jihadi mi woni o oye ɗum ɗon na jihadi noon a jihadi noon dey ko waɗi noon islam on no jonnuma priorité ya juulu ka suudu islam no jonnuma none no juulira ka suudu hara no newi islam kadi no wima obligatoire ya ɗofto sharia on e fewndoɗole sharia on e etano fewndori noon no wiya ya wonu ka cuuɗi donc ɗum ɗo a anday wondema hino hani ka respecta ɗum ɗo mi yewtino e muhadara goo feƴƴuɗo ñawoje fermugol ɗe juulirɗe ɗo e konguɗi ko ari e mum ko yimɓe ko woni e wolude aybina jasina e dalilaji arɗi e mum ɗin faala ɗo no wawi yiltitanade on muhadara ɗon o wawa andugol ko honnum tigui tigui woni ko karamakoɓe yewti fi ɗum ɗon par ce que la addi ɗon dalilaji ɗin fof hato jinaka mi yiltito ɗo sakko majjen e mawdu mo wonɗen e mum on fi nafilo ngon donc on tigui mo wawi nafidude e ɓeygure makko nden ka suudu joni noon lan faala kadi landade ɗon ene o qur'ana min mi yiyay woɓɓe si ɓe fuɗɗike nafude ɓe janggay qur'ana on o muume e nder ramadan on fof ene min kay ɗo si min fuɗɗike nafude ko min fontu qur'ana on min yowa e leggal min jangga ɗon min juula wona sarti na sarti few ya wawi jangude yeru ko wawuɗa wo julniraɓe siko gilandema sabbih isma rabbika al a'la heeɓi naasi hunjiɗa a wawi julnirde ɓe ɗum no yona si oɗa kadi no hunji qur'anar nden fof o julnirinde balɗe 10 ɓe o gaynayde ɗum kadi no yona kullun ala qadarihi goto kala e mo on e embere mum on e niveau mum ko ɗum waɗi min on nane ndaru niveau ma on e état ma on an a tenayi hiɗa mari woɓɓe ɓawo ma ene ɓen tenayi ko ɗum ɗo darata si a tenayi ɓen kadi hino woni willing hiɓe woni prêt yon juulir noon hiɓe tena yalla mahi probléme ala felore fus ala en no laba no haani no foti no moƴƴi gaynugol qur'anare nde kono no si a daari a tawi a tenata ma kamɓe ɓe tenata ma enele on fof on tenay kono noon hay qur'anare nden fonta an aɗannande e a wawata jangude nde e ko selli modita yanguɓe ya ɓaawo ta wallin ɗon qur'anare nde nanga ettennagol ɗon e sigugol findita ha ñanden ta gaynuɗon tawa ɓe gaynino haɓude julde waɗa ɓe añira l'islam sabu ɗum waɗa ɓe añira nafilo sabu ɗum waɗa ɓe ronkira nafidude ma sabu ɗum woɓɓe goyna minen de ɓay ala jeen onon julde mon nde juutay ha ɗumannoto ɗum ha juuta tumbere jemma minen hara meɗen ñalli defugol moƴƴingol huntari minen meɗen ronki so tawi woni o neɓiniray ni haray onti habboto so gayni juulude kañum naafa sabu ko wonɗa e juutinde julde nden ko yanga ɓe yano wonde sabu hay woɓɓe e maɓɓe ɓe naafata ɓe inna kamɓe ɓe gaynino ronkude hay joni yo ɓe juulu gueƴe tum ɓe waalo yandi ayi probléme on baynama si a waɗuno taysir e muɗum a newinino programme on hay goto ɓittotanoko ɓe wawno janngude gila suratu zulzilati addi naasi julniraɓe ɗum ɗo yaron ɗo kele duy waɗon ɗiɗi salminon waɗon ɗiɗi salminon waɗon ɗiɗi salminon a gayni janngo kadi haray ɓe himmani ɓe hittini pay koye doga ɓe ara ɓena baba en leeri yoni juulen ayi
parce que hanki on juulunomo e niveau mo tata no heƴa e gooto kala e mooɗon. hande kay noon si an hiɗa faaloya ɓeydude jemma on no heddi a faala a immoy to ɗon gilandema e 0 heure ma e 1 heure joɗɗa ɗon kadi mema ɗon darɗe goo kadi ha ko falɗa o ɗum kay no laba. kono e niveau mo tata ko naafiilo waɗu taysir e muɗum newinan jama on fiino ɓe wawina notorde e julde nden, noddu jama on e julde nden saabu newnugol magol. ota goɗɗo haɓɓito kadi o wuddita e qur'ana on o nanga e sigugol nde ɗo o forsa ɗon o gerto ɗon ha ñande o gaynoyi tawa hay ko woni e janngude kon ala e sellude. janngu yeru ko hunjiɗa kon musidɗo, ko landeteɗa ko yeru ko jannguɗa kon si a gollirno ɗum ɗon wona obligatoire ma forsa qur'anare nden fontande nanga e sigugol ɗon findita ma faljiteɗa ɗon ha wona ko hani noon. ɗum na obligatoire wona farilla ya gaynu qur'anare nden ko woni no moƴƴi hino laba hino hitti hino teddi. kono joni wona wi'aka tun awa si a gayna e qur'anare nden kadi a ko maka naafilo tun tawawi an tun fuɗɗade janngugol qur'anare nden ila ñande ko suumay janngira noon ha ñanden ta suumay nde no lanna hara gayni qur'ana wona obligatoire maka naafilo tun ɗon bete ko an tun e qur'ana ma asi gay ɗon findita ha ñande gaynuɗa. ɓa naafiloɗa noon waɗanɓe yer ko hunjiɗa kon julniraɓe yeru ɗum ɗon e onon ko ɗum ɗo tun hunji ɗon ene on ƴettantame wano nisayi en mariama en ɓe min komi tonta komi julnirta yeetoɓe ko tonta kon ko ɗum ɗon julnirta ko Allah wi faqra'u ma tayassara min alquran. jange ko newani on kon immorde qur'an on aya landaka ko a townata faqra'u ma tayassara minhu jange ko newani on kon immorde mayre aya fawnaka sina ko townata la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha. Allah fawnata wonki sina ko kitonata ayi ko townata kon tum fawnaɗa ta ƴetto piiji ko tata a yanga e jama on emo. donc naafinir jama on état maɓɓe on e état ma on hara darali état ma on an tun saabu an hiɗa wawi wonde selluɗo hattan ɗo kono hara ɓeyɗa wawata ta nangu kadi jooɗagol ɗon eebi noon kon tafenɓe onon daaro suumaye hay gaynugol qur'anare nden e nder suumaye on ronku ɗum e ɗum o naafiniriɓe yer ko wawɗa kon si on gayni a immoy to jemma naafa ɗon siɗa faala ha salli noddina aranu sullo ɗon noon a ala probléme kono ɓeeɗa naafinirɓe yer ko ɓe townta on ɓe yaha. donc wona obligatoire gaynugol qur'anare nden ka naafilo on tigi no wawi janngude nde o gayna nde so tawi himo gayna tawi juuloɓe ɓaawo makko ɓen hino gayna tawi ko janngata kon hino selli no ɓowri mo wawi simo faala hara himo hunji simo faala hara ko yo fontu yeeso makko ɗiɗi ɗi noon hino selli ko ɓuri moƴƴude kon noon ko hara himo hunji sabu ko ɗon jande nden ɓurata yawude nde ɓowra idi si himo fonti kono noon fontugol ngol hino sella. kono noon si tawi kanko o tenata sabu tawde o sella fota ma o tenata sabu tawde o sellina qur'ana on fof ma o tenayi kono ɓawoɓe ɓen tenata modi wota o force situation ye yo julnirɓe embere ko wawi kon waɗi karamo kojo wo arali wiwɗo wondema ko obligatoire ko ya gayno qur'anare ɗen ka naafilo suumay hay goto arali wi ɗum ɗo ko wiya no moƴƴi no hani sa a waɗi no labasi a waɗali ala nanguitireɗe mi andi Mr Camara ko nanen ɗo naatu ɗon no gasa mi yewtino ɗum nane minni naafilo ngon ko ɓuuri fandude kon ko wano darɗe ɗiɗi amma ko ɓuuri ɗuɗude kon ko ittirino on tigui hattirani wono wawiri wo ɗon hande kadi ha ka o ronki wo o fowto ko on tu yo eto janga ko selli o timmina ruku o timmina sujudu o tayyo ha timma o salmina e niveau ka duwa salminede ɗo naafi ko naafilo yo juulir kadi no juuliri wo ko yo timminɗi fof ko nelaɗo maki sallu kama ra'aytumuni usalli juulire no yirɗo lan juulira noon ɓa noon ara yiɗa faala e julde nden jaɓe a timmina janginji ɗin timmina ruku timmina sujudu timmina tayya timmina salminago ɗum ɗo fof a timminay wano hadith oya
faljunoɗo ka julde mum arɗo juuli heña fab o salmini o tawi nelaɗo sa sallam nelaɗo maki yilto juula a juulali irji fa salli fa innaka lam tusalli o yiltitoyi o juuli kadi wano ɗum o arti nelaɗo maki yilto juula a juulali o juulitoyi wano ɗum o arti nelaɗo maki nani o wi nelaɗo ko ha ɗo mi andi nelan on tuma yahu sa sallam indimo ko ni jangirta jangu fatiha ha timma watta cortewol ha timma hara hiɗa dari hiɗa feewi yaha ruku'u fonta ɓawo magon ha feppa wona ɗon hara hiɗa ñiiɓi ɓantoɗa kadi ha feewa e darde yahoya kañum kadi sujja kadi ha tere maɗen jeɗɗi sujja hara hiɗa deeƴi ɓantoɗa joɗoɗa ha timma e darde hara a timmini forme ma on ga kum kala arti e noon e place muɗum yiltoɗa sujjoya kadi deƴoya ɗon kadi ha tawa tere ɗen fof arti ka duwano arde ɗon artoya kadi ɓe tindinirimo noon ha darde aranere nden darde ɗimmere nde lanni ɓe wi waɗira noon ko heddi ko donc naafi ko naafilo kadi ko ya jaw kadi waɗa piloy gayna kadi ara oy ko ya juulir no haniri noon yara doy kono tun yaha en bere ko townata ko donc haray naafilo ngon ko noon hani yarude seeɗa si on tigi o juulidi e jama makko on wano noon ɗum ɗon hino yona si juulirde nden noon tawno hara ɗe udditama hara nawnaje ɗe wiyanoma ɗe lanni fes joni o jama on yahu hara en ɗo wawno yaade kono musidɓe min hilan wasi yo haysi ko joni ɓe wi ɓe udditi juulirɗe ɗen ta hawji yawgol fi honnum ɗo o déclara ka nawnare nde lanni déclara ka nawnare nden lanni donc hiɗa wawi yaade hawra toon kadi e neɗɗo marɗo nawnare nden heɓa nawnare ɗen artirande ka ɓeygure ma jonnoyande kadi ɓeygure ma nden hara heeɓi probléme donc haray ɗum ko wattante ɗo yila e muɗum woɓɓe goo landi wo so tawi woni ɗa wawi hiɓɓidirde e rakaje ɗen misal joni waɗa rakaje ɗiɗi hiɓɓidira fof non tout taya ok ɗa wawi wadde naafilo ngon ka tayya darde ɗiɗi sa gaynde a tayyoto ɗon fof tawiñeɗa ha timmina salmina ko noon waɗirta ɗon a taƴata hay fus fi honnun noon ko ɗo wonɗa e salminde ko darɗe ɗiɗi ɓe ko ya salmin a hiɓɓidirta kadi darɗe nayyi nde wotere mi yi ɗum kadi no waɗe Conakry nokkun gotum mi yi ɗum no waɗe Conakry nokkun gotum hiɓɓidirgol darɗe nayyi juulaɗe fof tawi yo salmina nde wotere watta kadi darɗe nayyi juula ɗen ɗon kadi haɗe timma tawi yo salmina nde wotere woni darɗe jetati watte safe witiri waynodire ɗum ɗo sella si tawno hara ko téléphone ji ɗiɗi mi marno mi addanayno on ɗo preuve ji ɗi mi addana on évidence ji ɗin dalilaji ɗin fopp hara mi janggay ɗi mi wola karamakoɓe woluɓe mi wola ka defte ka iwi ɗon e konnguɗi karamakoɓe ɓen ko ari kon fi waɗugol ɗum ɗon sella waɗugol darɗe nayyi nde wotere waɗa tayya goto salmina wattoya darɗe nayyi nde wotere waɗa tayya goto salmina ɗum ɗo sella mi waɗino ɗum e muhadaraji an neɓuɗi kono mi anditata ka on ɗo woni fewdo ɗo siko téléphone ji ɗiɗi kam mi joguino mi waɗayno ɗo mi yaltinanam preuve ji ɗin fop mi janga karamakoɓe yewti kon fi waɗugol noon ɗum ɗo sella ko darɗe ɗiɗi waɗete ko ya waɗu ɗiɗi salmina waɗa ɗiɗi salmina ha ka ronkuɗa sa fala ko ɗiɗi pet watta sa fewitiri sa fala ko nayyi kono ɗiɗi waɗa sa fewitiri sa fala ko jeego ɗiɗi on tuma ɗiɗi waɗa sa fewitiri salmina sa fala ko jetati waɗa ɗiɗi ha timma jarati salmina kono ɗo tuma heɓuɗa ɗiɗi wo ko ya salmi ko ndo woni ko hani donc haray ɗum ɗon ko il faut on tigi wattana yila e muɗum haray ko nema no watti kadi e muɗum est ce que no sella ka goɗɗo naafida e ɓeygure mum nden naafa ha gasa ɓe juula gueƴe ɗen yiltoyo immoyo jemma o naafa no sella few ɗum wawi naafude ɗo ha gasa après tawa hiɗa décide an a immoyto jemma juula immoyɗa jemma kadi à partir de 0 heure 1 heure nafana ɗon kadi Allah yer ko falɗa o ɗum kadi no sella
kono siko ɗo si a waɗay ɗum ɗon haray a juulata witirire nden sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki witirije ɗiɗi ala e nder jemma goto a juulata witirire nden a juulida e maɓɓe naafilo ngon ha gasa watta shafi'eje ɗen mana ɗiɗije ɗen salmino son salmini ɗon mara witirire nden kamɓe ɓe juuloyta jemma ɓe juula witirire nden an yaha manduɗa waaloɗa si a immoyke jemma sa naafoyi a gayni waɗa witirire nden kayre tun darde wotere haray ko noon ɗum ɗon kadi no sella donc haray wota mi juutiɗan on ha jama on majja e topic on si Allah jaɓi mi dartoto ɗo mi artoyay kadi e topic ji goo fi style ka naafilo ɗon no woodi piiji goo ko duwaɗen e wadde clarify si Allah jaɓi mi aroya e majji nene goto mon on Issa Sall mo pitaware yale miro wonɗo Arabie Saoudite Madinatul Munawwara. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.